Member, Honorable Noel Auyang, Papalisan Man, Senator Bisita, Municipal Accountant, Ma'am Chris Barcarcel Calvo, Duratsa. Sayo na atong bisita, para iba sa persona ni Honorable Rebecca Kapampangan, ika-panisman, kan punong barangay Honorable Conrado Calvo, Corazza.
Salamat. Punong Barangay Kalbo, sunod man Punong Barangay Kapampangan sa niyo mo pahinga sayo. Okay, salamat Mr. Kalbo, sunod man Kapitana Huko sa niyo maupay nga figura.